maka ada satu stel pakaian sholat. Apa ya kau saparangka? Namo tuana, namo manarana macam mana tu? Ajini ke macam tu? Kasaparangka ala sholat. Macam salah na macam ajini ke macam manarana. Kasaparangka tu? Mestinya maka ada satu stel pakaian sholat. Berarti waju-waju. Ya kau saparangka? Namo ajini ke manara tu macam mana? Nama-nama igara cede. Iya. Jadi ia naro apa botingan yang makal ada sempo. Ia nabi tapu baini Khadijah angkat na melo nada pisi di miliar. Melo nada pisi di miliar. Ulawas si bawa unta 20 unta nak bereng. Iya, angka ga tau mak baini ko wanyo si di miliar mahar. Angka lalo ako kaji lombo iro sandala Jepang. Maka tu nakun goro ni. Sandala Jepang minangka kang iba ini nih. Iya, angkat tu ko YouTube ya kasi namin re. Mahar dengan sandal jepit. Iya, tahu usaha kang ulawam. Iya. Iya mitul lina nak taimon ri kita bicara tu ko maka dia mahar na 500 juta di menre na 3 juta dia na marigagah. Iya, di balancana apa capu ya tu. Iya mitu mahar itu na punya anak tak. Makanya pakanjaki. Itu nabi tamalak dak na pakalap di makun raya. Iya. Tapi yang makoko hati-hati ki di makun raya pak. Mai galak dak iju melana. Mai galak dak ki. Na sebab pak dongan na memeto je nabi tah. De garek nakama lino ko hadis saya baca. De nakama lino na reko de na dapi isi dibanding 50 kato makarci dibanding 40. Iya, 40 makun rai isi dia roane perbandingan na napo di kama lino. Maga batewe jagai wi roane we koci de pa aja na tol na tahu bicara ya kong ka iti lai ci di na 40 iti dira maga bate jagai wi kira-kira. Dan maga ini mana nama wai wi. Iya, makole ba tu rajine jagailah kay makokoi. Iya, nasabak mega tantangan na. Na pura mak bayi ni ci di nang katupi tu makoko 1 banding 7 tu. Barannya anang anak darah dia katawana. Maga ni. Dia pigaga jandai we. Nih ya tu jandai bahaya toh. Dek tu gagak kowe. Iya tu anak darah dek tu na tu malak dak masih lepas siri semua pah. Iya tu jandai bahaya. Apalagi ya tu di kelo masih aralan sini ai bahaya. Roro tak nalakai tak ko ya tu naruntuk tu. Iya. Makanya tu biasa wapak guru ngang itu merepa wapak guru ngang tabaca. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kapitu ko mangaribe kapitu ko subuh. Ya na tunasa nabi tabaca ya roh. Po Allah taala jaga yako. Iya. Ya komelo ki anak tak aja ta masela maka da maga rubi bija dia to kana ta salah ya bamu tu ta baca. Oki po Allah taala ta titip. Baca rumah ponco min Pak bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya komeki tambai bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Iya. Iya. Sebenarnya itu bismillahi masyaallah ya ko turuntu dalle. Iya. Kong kadale pamula ngagi yali na tapani tay mata tapay baca. Bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Denalay tawe tu ya roga gatta. Denalay. Najagai. Iya. Ya kunalay tawe na selay po Allah taala lebih makanja nanya. Jadi kau maliki motor ya rota baca, maliki sandala ya rota baca. Iya. Agi yali mana? Lakai yali ya tori baca. Ya na tu ampai ogi ena pasala pasanganna okila lah kamara ena pesaliwangi akatna pura pimatu na tama na tapana baca alhamdulillahirabbil alamin bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Na pemilau alindro ngalori po Allah taala supaya dijaga terus ni yo putu jawai na pasitongko ulun na kaya mapute na pay patuda makun ray sebelah kiri na pamakjama arone pakawi kadi makun ray ko sila pena yo pwede ogi de na melo ina nay pasala kilala kamara pasapasi di pala tanga. Situ dangat. Iya. Tapi angkau ko tu ko masahada itawe ko tu na sampung isahada na ronewe maka date denul le mak baine wala kai mu kede mu mate.
Yan tu nak kada pa aja ko jago ko. Pura ni tongkok. Ya tu yo pidi dia menyamang apa makan licuk bumi lalang. Waktu itu dia tu mereka tahu dia nak paham. Tapi aja nak bapak guru ngir. Kemudian ya ro nak makan dai pui ita pares saya he. Ia na atita na sabak atiemi tu malasan atau si salah. Iya. Mega bata-bata ati itu mi. Iya. Nang ya ko standar mako ko melo ipake ya ka e mancaji mapa de nagaga. Ko standar imatongang de nagaga. O aturan fikih kega ahli Quran dan ahli fikih. Apa ia tu kong ka ahli Quran, kemudian ada ahli fikih, layoli ahli fikih tu yakka mancaji mang imunri ahli Quran. Ya ji aja tak kada pakka pala korang ia nei sorong, aku dia napah fikih magani. Salah itu matu dia ni kada suju agi sana. Makanya bukan hafal Quran yang didahulukan tapi ahli fikih yang tahu fikih pukaha. Nessa hukum-hukum na sampajangan. Nessa kada ko salah ipakui. Mena yana mega makokai anak ta maka pala korato ngami bawang. Dena guru pelajaran fikih onrotona makanja bacana tapi yana ta salah dini sakada lauke gai. Iya. Wajib nang kai matuli masolara ponco. Iya itu kare. Marajit tu marajing. Jadi ya penting sampaikan ini. Jadi ya tu korangnya cocok ni apalah memang. Tapi ia ro mengetahui hukum agama itu lebih penting. Itu bahaya. Jadi itu dah sembarang. Nah, yang kedua, maka dia koto maka imang. Isapa ya ro dega ini wasi salah man rasa. Apalagi ko pa politik nah. Dega. Dia nagaga ya tu. Apa ya nalan na todo pui man kada jamaah na dia si cocoki. Maka digare. Jadi aku ya tu meala standar tu marajing. Ya nampai maka da sapanya ko tu ke nasi di tawe na yang musoro. Iya, yang penting dia nagimpe to ngam. Itu tu. Iya mega moto. Tatal lu tatar pak ya tu imangnya pak. Pegawai serak jama-jama mate. Pak mate pinapang katolay. Ya kami seli aku kepala desa de panagan nak sitang namake kami tamah. Iya. Puranya ipan reti mapasemo pitimun na lalo matodo na tanya na tondo. Iya. Kayak kamako apa. Iya. Jadi upasa mani bawa makadade yan ang kana ko tiyasi mata yasi dia na tu. Iya. Aja taganggu imang mesti na je rimang aja na nagalung aja na nadara. Iya. Ini nampak galung pak dara masih disidiang makalia si karung waling ipu imang. Iya komen rek kadupa ya pasti dekat tolak balatan na taling imang. Na ko si ratu pa galung ko wadi timor na si ratu tu karung na dupa pu imang ya. Sisangin rek ngasih. Na makaje tu kan jarekin ya. Na deje ta ciri-ciri si karu tamo. Iya. Ya ko na si karu ta sisi puta. Nah ya ke 50 itu Pak Galung, yang 20 na tu 5 karun na dupai. Ada daripada lo si kasih angka dia gabi baca doang, angka imanyo ko galungnya, malu melo igere, katimanyo ko galungnya. Na toton ni pu ima komporo na melo galungnya, kasih tahu nasang kay bamin baca ko rengke ko malasa yan. Oh be, jama-jama pag na imang imana, tau mate, tau mada, tau tama-tama imang imana. Iya. Ngere. Ya itu imangnya perlu memang to masih sekolah Pak. Ini na ustaz mako ay una na roy kamana ni rupan ala sa ni liwaru yang kadi batay yang kadi de nami bicara kadi makai garupan jadi pesan naman ya guru takali si dendreng upake itu pakasingibannya timu mangololori pong Allah taala pahadir ini nabita nakadaja ne ko mabarung nabita pawarungi baraka na salawa milo mamagi-magi nan cipa bura ya maniro. Itu iya to na roje tapake aja na ustaz ta dudungi na to puru pak ko to mado we ne ko to macarama apa na capo na siratu nya tu botolo na to puso ini nah makanya to pandita madari ta upake si botolo we wadi 10 barakana
Tergantung ini menimilawi. Pun iya wae tapak barakakan awak dimanci pak burai dia salah satu. Pun tapak barakakan ngak magi na mana di makutu kak makasibiang ni. Pun tapak barakakan ngak iya wae mamagimay kasih minum nang kakak mati nulu makasibiang. Pun tapak barakakan ngak iya wae supaya ayu tak kalupa untuk oko gamay. Pun tapak barakakan ngak iya wae. Iya ro tilaw napayino ko burai. Aja takkan mah bismillahirrahmanirrahim. Awe. Maka na poncok pak dongan na. Ni tailawi ini tu sampai tu pandai tadi na langsung nino napa kajakan nak tani jolo napa cangi salawat napa milau do tali seri ni baraka napa ino iya ini mani agak kekurangan tahu emang padi utuku tilau ni ya tu itu na baca ustaz ini nagan rusui barangka ini makiro iya maperingerang ai betul kan aja na ino bawang Andre makututu aja ni Andre bawang idok doang ini nasabak masikir itu Andre aga nak kita na mana ngikmati aga niat na Andre aga don Andre iya ko doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana iya ko niat na Andre aga po ta patami tapak barakah na buat dimanca jipak maktinulu kak makasiwiang po tapak barakah aja angka saya pernah diajarkan maka dan katu nak wat dingin minum sesuatu ni tadi na tem ilawi bawang ya roe maka aja tasu melalui kotoran asuki melalui pusat iya utamanya rotoma dari la umrah woi dapat pura pimajene na meteme sesapaka tuli maloliso tilawi baraka na we de nasutu ia matoto na pake ke Halil Bangkalan pole Madura muassis Nahdlatul Ulama pokui Makkah mak guru denang kana jamba denang kana teme ko Makkah tasyulak masuk ke seluruh Makkah. Pak nilau memang aja utama maka kau memang lo macam repa-repa kor. Iya. Barakan ilau maka wi tuli teme-teme to si kaya. Iya kau minum ilau Iya. Aja na tuli madarik. Bikan kami matola sama kau tu kau cau ni karekna. Dari memang tuli masuk ya kau agama itu dimaafkan. Iya kau makiro kalau ki majene talaga ijolo Eropa kata ilalangnya nagesai napa ta pacingi napa taleng apa napa masalara ki nalo ni majene napa berjama itu kan masampaja na tomore na ko angka masu itu dimaafkan tapi aja tagesai te kusida peta pak mutanajis ki idi kok kibirin na masigi monro tatong mutanajis ki pada itu kong kana nak bicu laipa pampers natako purat te menang ka kotoran ko pampers itu mutanajis di situ kan nawat disigesa iya itu hukumnya pak angka metodo to mako tu masuk tacede temena namo masemi masuk to pak cau ni karek iya dimaafkan itu iya arone makun rehi makumana kemudian pal alalangan ya bu iya kotomelo makadai guruta saya kutip sedikit ceramanan reguruta kadisiden reng makadai apa tu pacina pacilahiran yana tu nitaya mata najisi ropoh paci hakiki yana tu jenne pacingati yero lasati kemudian paci warampara makadai basarana an-nadafa at-tuhuru at-tazkiyah az-zakah ya ko an-nadafa paci carepa ya ko at-tuhuru paci hakiki ya ko at-tazkiyah paci ngati ya ko az-zakah paci warampara jadi namo ma paci mana wajujue de gatau te wasi salah na de nasu sakka na andre tata andre tata ma carepa na sabak mandre ki andre carepa namo foto pura pasu sakka na narekuye wasi salah bali bola jama-jama ya tu nak dampangi mo gamay aja naliwag italungas so pamakin nabi ta la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layalin tanya na gulungas sala kung kataw de na sewa da pada na sala naliwag italungas so iya di melo elo umrah aja na yaro kopor taw rusuk masijah iya rojolo taw teway si sala talawi bolan apa iya koloki umrah nalaktu ki siaray nabita nakada nabitang kataw lumewa si sala ko kampung edo tarimang Pak makade nabi tala ya hilulil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layali tanya na gulong salang ya sakarang nabi tala masakarang na rekode to sewa da pada nasala naliwat talungas ji ko me kilo umrah law ki jolo me way ada manang yero purete wasi sala
Loki we itu saya dampa-dampa ngamika je lo siarai nabi tahe. Saya dampa-dampa ngatas salangnya rupure pakuani ro. Iya. Di Loki aja nih ro gini kupure gini bedainya ya gele murus tuh. Ang kayati macaripa. Deh, tapi dia tu kagak kodi. Iya. Paperingerang aya. Apa deh? Tasakamai napa di komandre Andre Harang. Aja nanya ro, Andre Harang isi bicara. Lantuk balu salat wa dua arba'ina yauman mania kata Nabi. 40 sona, 40 wanina itolak ibadan. Idi arwane upasan. Macawe ramalang. Lau kamay hagalung tete kalau iti. Napa ibawa lo boleh na baulu ibaineme. Nadada inapa ibukam. Aga 40 sona na jamu puasa lo monri. Nadapi malap patay de pada mainga. Ay apa Nabi ta makan? Mana akal harap nantuk balu salat wa dua migi mandre Andre Harang deni tadi masampajana lolo padongan apa 40 sona. Nasaba iya rodarai manuru kesehatan ia koto pura mandre gaga cicak 40 sona 40 wanina ko napa sapku sel nak bodara jadi memang to selama itu makanan haram masih ada deni terima iya ko haram mana seharam li gairi ha iya roh ko lisati hakan dena mungkin to dena mungkin mandre bawi dena mungkin mandre asuh mandre darah dena mungkin bangkai itu ya mi bangkai ya bahaya makokah pak balu ayam potong iya iya kumpai kumali ayam potong ayah ku ya aja ne pura gere idi lau gere na dia na mo makun ri wa dito mak gere itu iya tabaci bismillahi Allahu akbar iya kumeki tambah bismillahi billahi Allahu akbar ya tiba aja keto mak gere lau ko pak balu ayam potong takut tanang siaga lina ya menyak gere bismillahi Allahu akbar eta gere ni iya pak mandari tu pak balu ayam potongnya na gere 30 misabu narako pani na gat tangulu na makutan eta siaga na sa 30 sabu ko ya tu na bismillah nagere 30 misabu mato 5 na to 5 gere tu nama dari Vita laga je na baca ya we to liceng amani 50 ko ya tu 25 ko napina magere ro gere ai di nagere magampamo baca na bismillahi Allahu akbar namo ko boleh ko de gaga roane magere idi gere makarami guru takali sidendre ya ko makun rai magere aja pangolok kila marupa mak bawi matu iya itu jadi ini itu nama susah tuh iya cuma kami matowi tiasang adap-adap itari matarap pisoe ke guru tak ke malik tuh makai ke pisona si kopor iya ini imangnya liki piso pak gere iya itu nama soli makoko masempo manita 700 sebu tasib di juta iya dia masih kita suruh mali nama makai kadi nama masih iya sige ta suruh mali naliang imang napa yoro tapake magere bangkung ya be mato pak gere tali aja nama lanro anu ni pui tanya je bangkung per ya kibo bangkung gare ge ya kibo bangkung tanya bangkungnya tu gare ge lai model ni lah jadi bangkung ya memang to ko bangkung pak gere ya upake be pak ya rumah ringange patatau de nang kawasan iya nalabi 30 sapi na gere na de paniasa na itanra mo capak na nitong kamen rek langsung na dapi bukun na na cicam mi gatang bui di bangku tak katalu ni sigili ini siya ke besalala runtu imam gere 2 bangku na pake pura ni nasorongan na to dapat sola na demper ginala sisi dia pada mo ai de gag iya jadi sahakan ngece de ro aja ni sesalo kolo iya itu usahakan jadi pe maka ini nama gere nama gampang mau bacaan iya kemudian jolo-jolo macawi asra 28 ya iya jolo-jolo 10 pi menit supaya ka batu tes istirahat kemaki ya iya ro nak maka dakak pacingi kangepan itu tak coba gare tapares saya roba jujue meloi pake masam paja mana semoga halal polengan iya ko hadiah cale aja memang tak pake iya ya memang sapa iya roba jujue mi pake masam paja apa angkat tu hadis na nabita ya nang katau mali pakaian 10 dirham naliangi aseradi dirham dihalala si di dirham diharam na pake masam pajanya tu pakaiannya pura de diterima sampajana nabita makana dena kada nabita dena sah makrami dia diterima sampajana asa sampajangnya tapi dia diterima
Yana tu nak solatnya tidak melewati kepalanya kecuali hanya sejengkal. Aja tak kena menrek ko langi na betul lagi ketujuh. Ulunna lagi sijak kami pulih ulunna nenrek nano. Itu bahaya. Impai maka dia rupa kaya ngemelu tak pakai masam pajang tapi tepite. Tanah mana maka dari mapacito ngasa ya baju juki na baju ku makanya to. Yana ruta pakai. Iya. Aja mo na megala ada rupana. Iya na rumah kada iya na hema pacing. Apa iya ko to makana haram ligay riha may kanina kanna. Maka dapat balu-balu kaya ustaz oleh halala cocok ni jolo duta naiko. Iya rumah balu ko ganna to ngamo siliter. Ya ko dina ganna siliter mo kada siliter mak baliw tu. Atau kana musaro maka dia mau pagaga. May ka mako tu siya line 150 mako 100 na din dapi modalana. Sisa nama dia teh na setalan ni palit mula balu ayasang. Iya na tiasa balik patuoy. Iya aja. Pada mi rupa balu bale aja na na tulilang gaya ro bale we. Aja wita pa balu bale ko pasay tulina langgay. Bapa kada may ganita tahu berarti kalasian ni tahu itu. Mada dia ko tu Pak Marawi biasa ko le pangamal di bale lo poda siya gali na baleta lolo palangga. Nah saya dia ni balu palangga nastas. Bale na mi. Iya aja. Tahu usahakan ngeropek ku nak baraka poleta ternyata tu ganna. Apa angka anu tu Pak? Iya ko angka gaga ta poleang na anu masalah na mo 10 juta na bukara pintu po ng Allah Ta'ala supaya to gaga masuk denon rukuin. Tapi iya ko iya ro gaga nu halala na tutup pintu po ng Allah Ta'ala supaya monro ya to gaga itu. Biasa to ang kataw 10 juta gaji na siulang. Tapi dia nagan magay nakan na ilasa na. Na di na cocok katanya Pak Buraci di juta. Iya masambang yan na tapo rumah sakit kan na Pak Burel di mesau. Iya itu tahu po guru sekolah tatalura tu mi kasi sa bugajina. Di na malasa na paling nga bolo kami na ni daw kiloro paja ni. Iya na tutu po ng Allah Ta'ala jalur na supaya dia na sudale. Tapi ya total liwa bate na malolongan na dia nak baraka na bukaran ni pintu po ng Allah Ta'ala supaya semuanya akan keluar dan tidak pernah cukup. Jadi aja tangga maka damai ka pulang yang ada nak baraka man rasa. Itu kuncinya. Biasa tu maka desang, mai ka jadi desa kadagi igorang na capu. Ya makiro. Mai ka tu dia nak baraka ya tu. Itu ampai di arone lu pasang ya. Ya kong kadale-dale ta talengi makun raya nali na makatani. Mak baraka tu kupure na katani makun raya. Iya talengi. Iya nang karoane malolonga dale tapanalay sitanga. Nagatangi 500 sa puna parikantong inapa nele bayne na sisan na desa kadagan na 500 itu na capu itu 500 de na manasa makotiha sabak ya na pura nakatani makun raya tu mak baraka kaya di makun raya ko tumata katani di ilaw do ngam mematoy iya tiya biasa tu ibu podang maka de kong kadi mutama aja Pak Banyo ko bolam Pak Banyo ko bolajen tepai tu mubalanca ya tu monro itu mubalanca tu aja nanya tu sila lo lengkah saha kang ibawa jok lo boleh. Kadale na po ng Allah Ta'ala Pak Ban ya sidakang jolo na po mo aja lalo mo balanca ko di mo sidakang supaya magay manci patola abalay. Itu kunci. Iya. Jadi di makun raye makor ko nalengi di lakay tapak biri-biri ngi jolo tado bilodongi di po ng Allah Ta'ala. Sukuru ki papedale na po ng Allah Ta'ala na pa ya sidakang. Akhir ya kapo tu makun raye na yali di tapa CEO deh. Wah. Oh. Enggak. Kemudian upasang iya tu sampajangnya Pak Bu denamona siton rasibasak ka akimi sholawatu zakah siton itu magi ro dua sampajang eleter melalau surga iya ro pasidakai patola abala yang kedua bolok kulalan na surga istana di dalam surga iya komeki bangun ngabolok ke surga abang masigi ki abang pesantren usaha de to kada si di pesantren si di masigi de yanang ka masigi ibangun pertama ki semeng namo si sami namo si di oto kasi de to jena kada nabi tani gini gitu bangun si di masigi makalami mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah
Nigi-nigi tau bangun masigi o kolino karena po ang Allah Ta'ala ibangungang istano kilala na suruga. Jadi ako meki mapunay hotel bola ballo ko suruga asumbangi ko masigi. Namo dito namanya kah sumbangi. Namo de na sampaja pa katobolana de minatama. Jadi sumbang aja nasi di masigi tonre mas sumbang aja nasi di apa ya ni bongkar rakyat tu masigi sabar ni yo poko sini nak wanyo mapamulai wanyo watalatu wanyo latu watta ina asumbangi tatala isumbangatta ina agama na tu kode kage tari masigi mo iya kamakiro apa ya nak mibawa tataro sumbangatta natako anak mon rema tu narutung masigi agana iyo poko ta sumbangaman tali sarimana nyo ko tumanyama. Napa di sembeng aja tak pertama. Atapang ako makasemeng. Kasi pa iya ko di narapa panitia na lang ite ko tak patapul maso na najapu. Jadi kuyang pakai di masigi. Jadi apalagi masigi teh alhamdulillah luar biasa. Degagat ya tangani sudah model modern ini. Iya. Jadi ini sangat luar biasa panitia persatuan masyarakat atau luar biasa. Iya, ko makui ballo na masigi insyaallah. Ya komeki mita ekonomi maju tapakan jaki masigi. Ya nang ka masigi kumu ciato menre dale ko. Ya tiap pasanna salah satu ulama yang saya datangi di Kalimantan. Maka dia kong ka kampo mon roy tama ta pamasigi mo renovasi ko makaliliag. Padecengi angkat tu dale pole masolo ko madeci ni masigi. Nana po naon ro na po Allah Taala ni sama kada kinri me lolo mala dia ko tananya pano idale ko. Iya na de mo way masigi de. Dito na patami nasa dito na may pakanyaki mo na. Yo po kumakare mo alata. Bongkara mo ya. Iro masigi ko sa de na pondo ero. 60 na juta di na lo pa bongkara Maka aga ni bago ako de na semua tupuang ya maka na bola tak bangka-bangka. Masa man ade. Mako mo lolo na rajaji mako tu pamulay mo. Iya na pura na ta pamulay mako meto ko panitia. Na panito ko to panitia to makala sila si cede to pa. Itu kan nama kalau sila si cek dia mataru-taru pi. Payo ko bicara na teme yang kalinga de gaga mataru de gaga sakada makai ka bicara utamanya tu de na kana sumbang. Nah kay ga protesnya. Ya dia ko yami ko jumai nangkah tu lima dari ke makapal pak napan na tami masigi. Tapi dia tu gaga ko de gaga. Iya. Jadi makitu pak angka itu to mako tu pak nangga biasa dia tu protes. Di rona mana maka na majaji atin nate ko ipulangi mako ada gagarin na pokokna na paumana nampermana tapi dito kan sumbangan matuli namperato nasa niga si mende nasa yawa duhasi tu duhasi iko na pe maju na irita magasah itu jadi ini penting saya wasiatkan Pak Jaki dan saya berterima kasih kepada semua pihak terutama sahabat Abdul Waris dengan Ustaz Lukman Kato dan Pak Camat dan untuk lebih Pak Desa terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ini kegiatan saya minta maka kali ngice de waktu saya mau bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat NU. Yana tu podang Ustaz Waris maka aja numpas sadia yang perlu pacara mah. Saya datang hanya untuk mewakafkan ilmu. Cuma saya minta ada donasi karena kita rencana membangun dinajik na rencana na sabak menre nitian na rencana korupa perguruan tinggi Nahdlatul Ulama kemudian tempat pengkajian Al-Quran dan hadis makanya disebut Istana Ahlul Quran Pulau Woi jadi maka dah kakama kasih masyarakat koro melok bantuin Nahdlatul Ulama namo 20 misa busi ulang selama 23 bulan dia kan nak 2 tahun kurasi ulangi 2 tahun ni iya nasabah saya nukan itu 23 bulan ya kok lancar ya roh bisa jadi tuh sampai ke situ nasabah mata anak kak set di ko selesai tugas jabatakku nadena selesai ya maka da nasinga kamaki hadratus Syekh Hashim Asy'ari maka da aga je batin murusu NU dia agak jokah jadi makanya saya minta untuk ke kama masagena na meloki berpartisipasi berbagi-bagi berkah istilahnya 20 sabu ya melo 30 sabu ulang-ulang Ustaz Waris pamato ngurus ya ko takko na pa isiulat tawaja
nadega maka tapastok ni iya ko iya mi sukuru katu tapi aja ta cicengi ku ya aja ta cicengi na sabaya tu malaika ulang-ulang ni lodong wa ditu manci ji papalampesunga aja tak kadaya na ria 20 sabuala tapi cicen na wajah langsung lunas aja malaika itu yang ni lodongan ko to masumbang na lodongan siki malampe umur malampe sunga supaya mananunga si matu ulape ya ko pura ni ta ciceng itu mi lodong pada mi tu to masumbang sosoe ya tu tahu soso ni lodongan malaika ya ko ciceng mi sula makrai malaika istirahat siki ulape pa sini lodongan rugi lada ki ya kita namo 20 misabung kamu tu anggota jampu iko de transfer pa ang kamato nomor rekanina iya Romelo makada me apo kaya mega ini mani bawa de to gaga batasan nah iya jadi berbagi berkah istilahnya jadi saya kira ia sampai kangi mamagi-magi na pabaraka ipo ng Allah Ta'ala iya ko de gaga tule mala cara maku mapamula na tu capana angka gaga me walingi tausaha kangi takatan ni masai otulle pigau ita pigau angka tu tahu ko sorimon ri Pak Bu deni timbang amalana de tonale te ko lete ng siratal mustaqim deni bawa lo pada masyar maka de nabi tanapai malala ni jempu de na lete ayat to pelete ng siratal mustaqim liwa se sana makai katau melo le chau lete maka dami po patama bawa na neraka aja no lete ko onura ine tu lete ng siratal mustaqim tapi angka tahu nasa nabi tadi ni palete nasaba napai malalang digiring orang ke masyar lay jampu memang ko malaikat kemudian dibawa ke ila rafiqil ala okon roh kami na matandre ni ga yero na sa minabita tau masidakkeh denis sangi makadani ga nasidakkay tau isidakkay de to nis sangi makadani ga sidakkay ni angka pesantren tak macawe angka gaga denis sangi makadani ga masumbang de to nis sangi makadani ga nasumbang kung kanana o corona yatim tapodabani guru na makanan kaganana ko tuwa diubantu aja na tapodanga asan na jato na tapitanga taon na iya bawa pabantui hari setiap bulan na aja to tapodangi makadaya bantui salasay mati tu nana masui saliwa si runtu ki deniris sa makadaya di biasa bantui watu na masikol iya na royasang sadaka denis sangi makadani ga sidakay tau masidakay de to nis sangi makadani ga nasidakay iya ko iya tumapasipulungan na iya tingin na panalingan palo ibalender mo pa iya to de na langsungnya tuh iya apalagi kena tinggi macan itu iya makanya saha kanginang ke amal rahasia tak iya saya kira makanya itu penting Pak aja na tatarulingi rulawat tamak balo-balo gagkasiku kemana nyo ko tempele aja na ya tu ko mati benemon rim itu malay iya masak ya din nak bay nila kay te ko mati tuoki lagi memak bay ne palay ko mati mana sah iya iya ko wija-wija iranno nga makata-mata wija-wija mo ranno nga buta chiwali ko tauleng mo ranno nga buta rapa ko idi na tuyo ko makokoh meka taneki akasya kita siarai ki buru na tomata talala na sitaw pelinga kadua mi nami ganna katalu ko pure mapabay ne pa melo masyara ko buru idi lagi to mapahang agama kadua mi siarai sitaw maga pamatu wija-wija ko idi mate tuki lagi na lupay ki ikiri lo jupanda makule ya minatalipo ko capu idi na ni nang kakiriman ng matalipo manika nang kadikirimat tamagan bikinetis sang imaga sija na tayo nalupay ki kotomate na dega gataw tapajampangin pa tarito nga mo to bayneda kotomate tapi nagan na si ulang mapinrin yung ko Facebook sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan tak terasa napangkaduda makomeng sabar say nasa makasih anyo ini penting saya wasiatkan. Ia patunia punai agagay ko yak dering. Selama yak katan nimopi itu cuma amanah. Makanya selalu dibayar zakatnya. Tapi ketika diserahkan, dia nagaga tu zakat nai wajah karena ya punai mematoni sitongan. Itu hakikatnya. Jadi aja tamat tuh, tapi detis sangi perjalanan tak. Mudah-mudahan angka boko tamawari tapas sadia ngangyali tapos surumunin na kong Allah Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.